22 августа более 140 мусульман из Крыма выехали к священным местам Мекки и Медины. Крымских паломников провожали представители Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, а также родные, близкие, друзья, соотечественники. Слово напутствия и пожелание легкого пути мусульманам выразил заместитель муфтия Айдер Исмаилов. Ажылыққа yol алғанларға демек істерім ки, олар епсі, әрбір кіші миллетімізні, халқымызны, Қырымны, ватанымызны темсил етелер. İşte bunu hiçbir vakit aklından çıkarmayarak mukaddes yerlerde ibadetlerini yaparak da bunu kozogunda tutup her daim hareket etsinler. Hiçbir vakit yanılmazlar. Bu bir. İkincide anda elbette ki vatanımız, milletimiz için dua etmelerini dilerim ve son olarak da sağlıkla kitap kene sağ selamet vatanlarga kaytıp gelip Kurantalarına kavuşmaklar Allahu Teala'dan dilerim olarga. Перед паломниками предстоит дальняя дорога. На автобусах в Краснодар. Из Краснодара они вылетят в Дубае. Оттуда автобусами их доставят в Мекку. Серьезная ответственность за каждого возложена на сопровождающих сотрудников Духовного управления мусульман Крыма Редвана Максудова и Эдема Люманова. Bizim vazifemiz yolda her şeyin yaxşı olmasını sağlamak, elimizden gelgeni kadar acılarımızga yardımcı olmak. Bizim bu missiyamızdır. Dini idaremizin bizge yüklediği bir mesuliyettir. İnşallah en güzel bir şekilde bunu ifade etmeye tırışacağımız. Allah Teala bu yolda, Allah'ın yolunda bizge yardımcımız olsun. Сами паломники тоже понимают, что путь впереди нелегкий. Это и пересечение нескольких границ, и смена климатических поясов. Но это их не пугает. Наоборот, они воодушевлены и взволнованы предстоящей поездкой к святым местам, где в своей жизни должен побывать каждый мусульманин. Elbette en birinciden pek heyecanlanamız çünkü sefer kolay değil, hem de uzak, uzun sürecek. İnşallah Allah'ın yardımıyla umut ettiğimiz en güzel bir şekilde geçer. Herkesle birlikte heyecanlana, aynı duygular yaşay şimdi. Elhamdülillah Allah nasip etti öyle bir nimettir. İnşallah sağ selametle barıp kaytmağa umut ettiğimiz. Kısmet etse ona barıp halkımız için, milletimiz için dua yapacağımız. Tinçlik olsun Kırım'da, mabet yaşayık. Hepimizge uzun ömürler, sağ selametlik. Allah hacımızın kabul etsin diye dualar yapacağımız. Я провожаю маму и брата родного. Оларға істеймін айтмаға. Аллах yardımcı olsun. Алла біздің халқымызға да yardım etsin. Çok dualar yapsınlar біздің халық үшін. Bütün Müslüman din kardeşlerimiz için. Onun için Allah onlara yardım etsin. Sağ selamet barıp kemеге қайтмаға насип etsin. Это первая группа паломников из Крыма. До конца месяца планируется отъезд еще 4 групп. Всего в текущем году в хадж из Республики Крым будет направлено около 360 паломников. Зера Эмирсуин, Дилавер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.